Together, growing in faith, changing communities. Madunyiswe uJesu Kristo ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uYise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thando sami ngifisa sibuke encwadini kaGenesis sahluko sesithathu ivesi lesishagalolunye kuze kuba 24. Kwathi uAdamu esedlile isithelo somuthi, iNkosi uNkulunkulu yambiza yathi, Adamu, Adamu, ukephi na? Wasabela wathi, Nkosi, ngizwe izwi lakho ensimini, ngesaba ngoba ngihambaze ngase ngiyacasha. iNkosi yathi kuye, ngubani okutshele ukuthi uhambaze na? Ngabe udle lo muthi enganqabela ngathi ungawudli na? uAdamu wathi, owesifazane owanginika yena abe umkami, ungiphile kulo muthi ngadla. iNkosi uNkulunkulu yayisithi kowesifazane, ukwenzeleni lokhu na? Owesifazane wathi, nyoka engikhohlisile ngadla. iNkosi uNkulunkulu yayisithi enyokeni, ngokuba wenze lokhu usuqalekisiwe ezilwaneni zonke zasekhaya nasezilwaneni zonke zasendle. Uyakuhamba ngesisu udle uthuli zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Ngifaka inzondo phakathi kwakho nowesifazane, naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Owenzalo yakhe uyakuchifiza ikhanda lakho, wena uyakugalela isithende sakhe. Yayisithi kowesifazane, ngiyakwandisa ubunzima ekukhulelweni kwakho, ubelethe abantwana kabuhlungu. Nokho uyokubambelela endodeni yakho, yona ke ikubuse. Yayisithi kuAdamu, njengoba ulalele izwi lomkakho, wadla umuthi engakuyala ngawo ngathi ungawudli, ngalokho umhlaba nomhlabathi usuqalekisiwe ngenxa yakho. Uyakudla izithelo zawo ngokukhathazeka zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Uyakuvezela ameva amakhakhasi, wena udle imfino yasendle. Ngesithukuthuku sakho nesobuso bakho uyakudla isinkwa sakho, uze ubuyele emhlabathini owathathwa kuwo. Ngokuba uluthuli uyabuyela othulini futhi. uAdamu waqamba umkakhe igama lokuthi uEva, lokhu unokuphila, nokuba waba unina wabo bonke abaphilayo. iNkosi uNkulunkulu wabenzela uAdamu nomkakhe iziphuku yebembathisa. iNkosi uNkulunkulu yathi, nakho-ke umuntu usenjengomunye wethu, uyakwazi okuhle nokubi. Bhekani, angase alinge ukukha umuthi wokuphila adle aphile njalo. iNkosi uNkulunkulu yamkhipha ensimini yase-Edeni ukuze alime umhlabathi ayethathwe kuwo. Yamxosha umuntu, kwase kuthi ngasempumalanga yensimu yase-Edeni wabeka namakherubhimu anenkemba yombani oshibekayo ukuba avimbe indlela aya emthini wokuphila. Yamnandi, yabuhlungu, yajula indaba. uNkulunkulu yamemeza uAdamu, thi, Adamu, Adamu, ukephi na? Yazi ngifisa mhlawumbe uqala kule nkonzo esonile uAdamu wabaleka. Ayikho into ebuhlungu njengalomzuzu ofikela isidalwa esiwumuntu sewenze lokhu okubi. Yazi khona isikhathi la usathane asilolayo khona. Ufuna ukuyenza into, ulangazelela ukuyenza into, ubone iyinhle lento, noma unembeza ukuthusa, noma unembeza ukunqabela, noma unembeza ukutshela ukuthi hayibo, kodwa usathane nje
umbone edala amacebo, ubone ethi ayibokhuleka vele osibani bani bayayenza, vele abangeke ubanjwe, vele kade waqala, vele ukholwe nawe. Uyazi uyenze, uthathe, avedana hlehla uSathane. Eyahlehla uSathane maqedana mentabeni, ebese kushiya wedwa and uzizwa uwedwa, uzizwa uyisoni. Ahleke uSathane athi ha ha ha, athi ngakuthola. Kubuhlungu ukwenza into nabantu bakushiya abantu besusela wena. Uyakwazi ukuphuma uyojabula nabangani bakho, ungabuyi kwakho, ungabuye emndenini wakho, uyaphela phela utshwala emzimbeni. Kufanele ubuye isonto namhlanje, kusasa uyavuka emsebenzini. Kwesinye isikhathi kunezinto ezizenzayo ethandwa zami, athi mesibuza uNkulunkulu bathi sibani bani bekwenze njani, bewulambile bekwenze njani, bewungenwe yini. Ibuhlungu into eshiwo u-Adam methi uNkulunkulu phathi inkosi ngezwe izwi lakho ngicashe. Athi ngoba ngihamba, athi uNkulunkulu utshele ubantu nqunu, angabe sewudlile. Instead ukuthi uAdam athi inkosi ngiyaxolisa sengidlile, uAdam ilo wesifazane onginike yena. Kubuhlungu ukungakhuli ngeqondo. Kubuhlungu ukuhlezi ugxeka wonke umuntu ngezinto ezirong engenzeki empilweni yakho. Yazi kunabantu esibazondayo because siyakholelwa ukuthi akulungi kuthina ngoba badlala ngenhlabathi. Kunabantu esibazondayo ukuthi akulungi kuthina ngoba nakho labo bantu baphumelela sangaphumelela. Kunabantu esibazondayo ngokungaphumeleli kwethu ngoba thina sasilibele ukujola. Kunabantu esibazondayo ngokungaphumeleli kwethu ngoba thina sasilibele ukubalekela isikole. Kunabantu esibazondayo namhlanje ngokungaphumeleli kwethu kodwa bona babesebenza imisebenzi ewu2 ewu3 besave imali. Kunabantu esibazondayo namhlanje ngokuphumelela kwabo thina singaphumelelanga ngoba sasamavila. Siyabazonda namhlanje. Kanti bekumele sibe neqiniso ukuthi hayi bantu bami, mina ngiphumelelanga, nganginikiwe nami ithuba, imina engadlala ngalo. Yes, noma ngathiwa ke mhlambe kwakumele ngihambe ngiyosiza ekhaya, kwakumele ngiyofuna umsebenzi ukuze izingane ezingilandelayo zikwazi ukufunda. Ayibo, bakhona bakwazile ukubafundisa besebenza, kodwa nabo bathi hayi uNkulunkulu usanginika impilo ngisangafunda. Yasikhona abanye abantu abakuzondela ukuthi wena wafundiswa yimina. Khona abantu abakuzondela ukuthi uma wakho wayengakwazi ukufundisa kwayimina efanele ngikufundise. Khona abantu abakuzondela ukuthi basacrifice yonke into ukuze wena ukwazi ukuphila. Kanti isikweletu sakho ngosikhokha kuze kube nini? Akutshele emehlweni omunye athi wena as long as uphila nje usebenzela mina ngoba wafundiswa yimina. Kanti isiphela nini isikweletu? Azathi omunye athi nginike ngitshele yonke imali owangifundisa ngayo, athi ngizokukhokhela ngikunike ebese ngiyaphuma kuwena noma usumnikile ngoba unomgodo ongagcwali. Khona omunye umuntu ungamenzela konke kodwa inkinga misa ngaphakathi. Akulungi lutho, ngeke kulunge futhi. Yabona uAdam inkinga yakhe, ublame unkosikazi, wehluleka ukumela iqiniso ukuthi unkosikazi azahluleke bese ngisukile enkonzweni yami. Unkosikazi azahluleke bese ngihlehlile. Unkosikazi azahluleke
hlulekile ukumvikela inyoka ifika. Yazi kwesinye isikhathi siyabazonda abanye abantu kanti besiswele iqiniso ukuthi hayi, ngisuke ngagijimela amagwava akuhlaza, ngisuke ngathanda ubumnandi, ngisuke ngafuna injabulo yamanje. Ndlovukazi izwi la ibenathi sibuse sizivikele isikhanyisele sinika amandla negrace elivela kuNkulunkulu uSomandla uyise benendodana nomoya ocwebileyo.